بخشیده به 32مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ ایرم شهر دوشنبه فستیوال بازی‌های ملی ورزشی همکنون شروع می شود. واقعا برگزار کردن این فستیوال برای رشد و نموی ورزش‌های اجدادی سهم بزرگ می‌گذارد. امروز مؤسسه‌های ورزشی و آن استادان و نفرانی که در ساحه ورزش فعالیت می‌کنند با پیشنهاد نمودهای گوناگون ورزش در فستیوال امروز فعالانه شرکت دارند و ما کوشش می‌کنیم که امروز از جریان برگزاری فستیوال شما را آشنا سازیم. намудҳои варзиши миллӣ рукни асосии фарҳанги миллӣ чунин ном гирифта буд фестивали мазкур. албатта ҳадафи асосии ин чорабинӣ эҳё рушд ва амалии бозиҳои миллии варзишӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи эҳтиром ва адгузорӣ ба таърих, фарҳанг, расму оин ва анъанаву суннатҳои тоҷикона мебошад. фестивали бозиҳои миллии варзишӣ бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ шуда зери роҳбарии президенти федератсияи футболи тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ гузаронида мешавад. имсол дар чорабинӣ бештар аз 45 номгӯи бозиҳои миллӣ пешниҳод гардид. мақсади асосии ташкил ва роҳандозӣ намудани чорабиниҳои мазкур албатта мо бояд дубора бо мақсади эҳё намудани намудҳои миллии варзиш ва нишон додани таърих, фарҳанг, тамаддуни миллати тоҷик арзёбӣ мегардад. албатта мо ба ҷаҳониён бояд нишон диҳем ки миллати тоҷик таърихан дар ҳақиқат миллати қадима ҳастанд. миллати 5-6 ҳазор сола таърих дорад ва албатта ин бозиҳои миллии варзиш нишонаи таърихан бой будани миллати тоҷикро гувоҳӣ медиҳад. дар фестивали мазкур устодону мураббиён ва донишҷӯёну варзишгарони муассисаҳои таълимӣ ва тайёрии варзишии ҷумҳуриявии шаҳрӣ фаъолона ширкат доштанд. дар ҳар гӯшаи намоишгоҳ бозиҳои миллӣ роҳандозӣ гардида буд ки меҳмонону иштирокдорони чорабинӣ аз он дидан мекарданд. хурусҷанг, чиликдангал, ланкабозӣ, биҷилбозӣ, камонварӣ, шамшерзанӣ, камонгӯлак, фалақмонпартоӣ, бандпарак, гӯштингирӣ, чавгонбозӣ, сангбардорӣ, дастхобонӣ, шоҳмоду шашка, бандкашӣ ва дигар намудҳои варзиши миллӣ пешниҳод шуда буд. برای عمومی گردانیدن این نمودهای ورزشی ملی از جمله بازی شاهماد فستیوال خیال میکنم سهمی بزرگ دارد. خب از همین نامش برمیآید که این بازی شاهماد نام دارد از دو کلمه تاجیکی شاه و ماد، یعنی که یک حالت ناگوار آوردن شاه است. شاه رو مات موندن، مغلوب کردن، اسیر گرفتن است و از همین کلمه تاجیکی شاهماد این کلمه به زبانهای روسی وارد شده است با کلمه شахмати و این چنین به زبان انگلیسی با کلمه چکمیت. اما چکمیت هم شاهمات است. من حالتی که وقتی که به شاه حمله می شود این شاهمات می شود. این بازی تاجیکی یگانه بازی است، یگانه همین تاجیکان بازی دارند که با کلمه تاجیکی به دیگر زبان ها وارد شده است. ما تاجیکان دیگه خیلی بازی نداریم. برای همین این بازی رو باید برای ترغیب و تشویق این بازی باید خرج دهیم، کوشش کنیم. баъд аз соҳиби истиқлолии кишвари азизамон заминаҳои мусоид барои шинохти таърихи гузаштаи ниёгон ва эҳё намудани суннатҳои миллӣ ба миён омад. дар ин замина як қатор аз бозиҳои миллии варзишӣ аз сари нав зинда гардиданд. дар ин гӯшаи намоишгоҳ дастпарварони донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон албатта бо пешниҳод намудани намудҳои гуногуни варзиши миллӣ ба ҳусни чорабинӣ албатта зебогии дигар зам мекунанд. ёдовар мешавем ки донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмумин Раҳимов дар самти пешбурди намудҳои варзиши миллӣ албатта саҳми бузург дорад. имрӯз дар донишкада бозиҳои миллӣ ба таври васеъ омӯзонида мешавад ки пайваста дар ҳамин гуна чорабиниҳо дастпарварони донишкада ширкат мекунанд. дар фестивали бозиҳои миллӣ ва дигар чорабиниҳои муҳими варзишӣ донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ фаъолона
ширкат меварзанд. устодону омӯзгорони бо таҷриба имрӯз дар ин боргоҳи варзиши ҷиҳати оммавигардонии суннатҳои миллӣ талош доранд. дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ имрӯз кафедраи намудҳои варзиши миллӣ фаъолият менамояд, ки айни замон оиди бозиҳои миллии варзишӣ низ мо кӯшиш дорем ки мутахассисонро омода намоем. аз парварини донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ дар тамоми фестивалҳои бозиҳои миллие, ки дар тамоми канори ҷумҳурӣ агар баргузор гардад, мо онҷа ҳатман иштирок менамоем. намудҳои варзиши миллиро тарғибу ташвиқ менамоем ва имрӯз ҳам аз рӯи 12 намуди варзиш мо барномаҳо пешкаши тамошобинон намудем ва дар умум дар донишкада имрӯз таваҷҷӯҳ нисбати бозиҳои варзиши миллӣ хеле ҳам зиёд гаштааст. ташрифи меҳмонони хориҷӣ аз корпусҳои дипломативу сафоратхонаҳо ва таваҷҷӯҳи онҳо ба суннатҳои аҷдодӣ албатта бори дигар аз таъриху фарҳанги ғанӣ доштани миллати тоҷик дарак медиҳад. меҳмонони хориҷӣ ба ҳар як варзиши миллӣ бо диққат назар карда аз масъулин дар бораи онҳо пурсон мешуданд. бале баъзан намудҳои масалан фарз кардем буҷил бозӣ, шоҳ мочашка, чавгон бозӣ, гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ, ҳамин намудҳоро бисёр таваҷҷӯҳ зоҳир карданд, хост ва майли ҳамун истеъдоди худро нишон додан дар ҳамин намуди варзишро пайдо карданд. албатта ман фикр мекунам, ки бо баргузории чунин чорабиниҳои муҳим мо метавонем ҳамун намудҳои миллии варзишро дубора эҳё кунем ва ба ҷаҳониён нишон диҳем, ки мардуми тоҷик, миллати тоҷик тарихан миллати бой аст. баъзани онҳо мутмаин набуданд, ки то ин дараҷа миллати тоҷик таърихи бою ғанӣ дорад. баробари дидан кардан, пурсон шудан аз намудҳои миллии варзиш аллакай эҳсос карданд, ки дар ҳақиқат тоҷик дар осиёи марказӣ, миллати тоҷик тарихан нисбат ба дигар кишварҳои осиёи марказӣ бойтар ва таърихи қадиматар дорад. воқеан баҳри баланд бардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳӣ ҳамзамон таҳкими тарзи ҳаёти солим дар байни насли наврас ин фестивал таъсири бузург мерасонад. мо ҳамагон медонем, ки зиёда аз 150 намудҳои миллии бозиҳо вуҷуд дорад, ки ин як нишонаи тамаддун доштану бо фарҳангу донишманд будани миллати моро нишон медиҳад. албатта ки ҳар як намуди бозиҳои миллӣ ба худ як маънавиёт, як хусусият, як ҷанбаи маънавию маърифатӣ дорад, ки албатта аз ҳанамин тамаддунофар будани миллати моро нишон медиҳад. хушбахтона дар даврони соҳибистиқлолии кишвар зери сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат намудҳои миллӣ низ рушд карда истодааст. хусусан намудҳои чавгонбозӣ, футбол, камонварӣ, гӯштини миллӣ. таваҷҷӯҳ ва арҷгузорӣ ба мероси ниёгон албатта таъсири худро расонид. гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ баъд аз оммавияту рушди бештар дар тоҷикистон мақоми ҷаҳонӣ касб кард, ки имрӯз дар сатҳи ҷаҳон ба ин варзиши миллии тоҷикон арҷ гузошта мешавад. албатта дар ҷаҳонишавии гӯштини миллӣ саҳми бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои ҳамешагии роҳбарияти шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ хеле зиёд аст.
سرشبه همه نمود ورزش از همین زمینه بازی‌های ملی مثال از نوعیت تا شهر و رسپولیکا سر می‌شود. این روز در اینجا می‌بینیم که ورزشگرانی هستند که در سطح نو قدم موندن به ورزش. ورزشگرانی هستند که درجه ورزشی بلند دارند. البته ما امید و آرزومون است که آینده به مانند سید مومن رحیم و رشاد نظر و رسول باقی و سال خجالت و بیرو دیگر از این جوانانی که امروز می‌بینیم امیدوارم سال کلان است که به مانند نامبردار ملت نامبردار دولت میشه. چوگانبازی قدیمترین بازی‌های ورزشی مردم تاجیک به حساب می‌رود که تاریخ 4000 ساله دارد. امروز به این عنعنات اجدادی توجه خاص روانه گردیده است و همیشه زیر توجه مسئولین ساحه قرار دارد. خیلی که به همگان معلوم است چوگانبازی یک موضوع ملی اوریون نژاد میباشد. در دوران پیش از میلاد چوگانبازی بازی کرده می‌استودند. در سالهای قدیم چوگانبازی یک نمودی بازی جوانپروری بود، لیکن تا حال چوگانبازی وجود کرده ایستاده است. مثلا دانشکده تربیت جسمانی در دانشگاه ملی، در مقطع ورزشی ذخیره المپیک نمره 5 در 3 قسم چوگانبازی احیای خود بسیار به روی بالا مانده ایستاده است. همه نمودهای المپیک که هستند می‌بینیم همینا رو اول نمایش میدین، بعد المپی میشوند، رشد می‌یابند، المپی میشوند. ما هم حرکت داریم که این بازی‌های ملی را چقدر نمایش بسیار شود و توجه مردم زیاد شود. البته کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای احیا و باز هم زنده نمودن نمودهای ملی ورزش تمام تدبیرهای ضرور راه اندازی می‌نماید تا تواند در عرصه بین المللی نمودهای ملی ورزشی خود را نشان دهد و از آن ملت تاجیک بودن آنها را اثبات سازد. چون بالاتر اشاره شد فستیوال مذکور بخشیده به 32 سالگی استقلالیت دولتی روی دست گرفته شده. مقصد اساسیش رشد ورزش‌های ملی و شناسانیدن آنها به نسل نورس میباشد. واقعا استقلالیت کامل دولتی برای رشد تمام ساحه‌های حیاتاً مهم جامعه نقش بزرگ گذاشت و مخصوصاً احیای دوباره ورزش‌های سنتی بیشتر شد. намудҳои миллиро якбора рушд додан кори бисёр ҳам душвор албатта осон нест. барои ҳамин заҳмат кашидан дар кор ба ҷаҳониён муаррифӣ кардан дар кор худи ҳамин фестивал нишона аз он аст ки мо дар ҳамин самт қадамҳои ҷиддӣ монда истодаем ва ба натиҷаҳои дилхоҳ мерасем. کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز وابسته به رسالت داشته‌اش کوشش میکند که با میراث غنی مردم تاجیک ارج گذاشته آن را میان مردم بیشتر رشد دهد. در فرجام از جانب هنرمندان و سرایندگان شناخته کشور یک برنامه فرهنگی و فراغتی پیشنهاد مهمانان و علاقه‌مندان نمودهای ورزش ملی گردانیده شد.